vibracija, to je bila jedna, a to je sada bila i druga. U svakom slučaju vidjeli smo prelijepe slike glavnog grada Bosne i Hercegovine sa 13. sprata Unitika. Sigurno vidite mladog gospodina Nasera Husića koji se nalazi u vašem donjem desnom uglu. Naser je poznat čovjek koji zna najviše o znakovnom jeziku o kojem ćemo i mi govoriti danas u toku emisije Dobre vibracije. Naser je naš specijalni gost i moramo mu se zahvaliti jer je on u stvari danas, pored Vanje, Sunčice i mene, i voditelj emisije Dobre vibracije. Nasere, hvala ti. U nastavku Vanja. Tako je, u nastavku Vanja i Iman i Iskra Pašić, dvije naše mlade gošće koje mi je izuzetno drago pozdraviti. Nisu one prvi put sa nama u studiju, tu su one često, a razloga je puno zašto one budu sa nama i zašto krase naše dobre vibracije. One plešu, pjevaju, manekenstvom se bave, ali ne samo manekenstvom, Alnice. Tu su i sportovi, to ozbiljni, karate. Jednostavno svestrane djevojčice koje onako uljepšavaju naše emisije. Počet ćemo od tebe da nam se predstaviš, da nam kažeš koliko godina imaš, čime se sve baviš. Ja sam Iskra Pašić, imam 8 godina, bavim se karateom, plesom, manekenstvom i drugim sportom. I sviraš bubnjeve, je li tako? Ne. Šalim se, naravno. Idemo i u mušku školu. Odlično. Iman Pašić, tvoja sestra. Ja sam Iman Pašić. Prije 16. januara imala sam 9 godina. Dakle, kada sam nastupala u Domu mladi sa španskom grupom Los Flores de Andaluzija, imala sam 9 godina, a sad imam 10. Ja volim ovo što radim. Bavim se plesom, treniram u klubu Gloria. Pozdravala bi nasljednika Sergeja Miliciju i ostali klub. Treniram karate. Pozdravala bi također trenera Iska Skenderovića i cijeli karate klub Samuraj. Idem u muzičku školu, sviram klavir. Pozdravala bi svoju nastavnicu solfeđa Sekinu i svoju nastavnicu klavira Vesnu, kao i cijeli svoj razred i učiteljicu Šabotić Misara. I nisam se šišala od kako sam se rodila. Jel' tako? Tako je. Sada si malo te loknice stavila, tako da ne vidimo pravu dužinu kose, no možemo obećati našim gledateljima da je ona jako, jako duga. Pa vjerujem da će biti još prilika da dođem u vaš studio, pa tada ću osjetiti pravu kosu, neću navirati. Tako je. Zanimljivo je, danas ćeš se družiti sa našim gledateljima, plesat ćemo, pjevat ćemo, predstavit ćemo i neke karate vježbe. Za početak ste odabrali ovako zajednički da nam se malo predstavite, da nam nešto otplešete, niste htjeli ni muzičku pratnju, kažete možemo mi to same. Pa da čujemo nešto što ćete nam otpjevati za ovaj prvi put. Može. Izvolite. Iskra jednu ruku. Oprosti, moram samo ispraviti. Mi pjevamo Tai Chi, hajde da ludujemo. Ne moraš biti bogat i lijep, samo budi dobar i pokloni mi svijet. Ne moraš biti snažan i grub, da budeš samo moj svijet. Ti si momak za pobjede, dvije prave riječi bit će dovoljne. Plava zvijezda na nebu sja, ti si onaj koji tajnu zna. Hajde da ludujemo ove noći, hajde zaljubi se u moje oči. Tvoje su usne kao čokolada, to mi se dopada, to mi se dopada. Bravo. Čak smo i Vanja i ja znale koreografiju, sjećamo se mi toga. A kako se one sjećaju Tai Chi? Kako se vi stvarno sjećate Tai Chi? Pa vjerovatno ste čuli za emisiju na Hayat televiziji Talent Time. Bio je i maskenbal, pa mnoge djevojčice su pjevale tu pjesmu, a i znamo da je bila na
Euroviziji predstavljala Jugoslaviju, ako se ne varam, 1990. godine. Pa lijepa je pjesma i sviđa nam se zaista. Tako je, a vi ste bolje otpjevali od Tačića. Nema toga. Dobro, šta sad slušamo? Ali ipak čut refren molitve. Iman. Ajde refren, bar, može li? Molitva kao žar na mojim usnama je molitva, mesto reči samo ime tvoje nebo zna, baš kao ja, koliko puta sam ponovila to nebo zna, baš kao ja, da je ime tvoje moja jedina molitva. Ma bravo, svaka čast. Tvoje moja molitva. Dobro, svaka čast, zaista svaka čast. Iskra, hoćeš ti nešto da otpjevaš? Imaš li ti želju neku da nam otpjevaš? Ja bi otpjevala Okeane od Jelene Tomašević. Dobro, ajde da čujemo refren Okeana. Ide kiša danima, kao okeanima, koga to zanima. Ide, zora nek ide, dugme se otkide, a meni se ne ide. Hajde, he, hajde, he. Ma bravo! A šta ste ovo vi nama donijeli ovdje? Imaš i ti Imam, naravno. neke best model. Ko je ovo bio najbolji model? Najtalent, best model. Pa bili smo i ja i Iskra. Dobro. Isto. Ja sam pobijedila, osvojila titul The Best Model of the Year 2009. godine u hotelu Radom Plaza. A Iskra isto osvajala. Tako da, ali mnogo pomažu kostimi u tome. Kostime mama šije, je li tako? Dobro. Vidjet ćemo nešto kasnije i kostime. Dobro, a šta sada? Sada ću ja da pitam, otkud ovako malim djevojčicama tolika hrabrost da sve ovo rade? Ja sam bila jako stidljiva. Kakva si ti Olmica bila kad si bila mala? Ma da ti kažem, ne bih da otkrivam sad tajne svoje mladosti, ali vjeruj mi da ovako u ovim godinama nadoknađujem mirnoću iz djetinjstva. Svaka vam čast. Znači, odvijek ste znale da želite da se eksponirate, da pjevate, da plešete. To vam je uvijek išlo nekako od ruke, je li tako? To uopšte ne stvara neki teret, niti problem. Važno je da samo dijete ili čovjek voli to što radi i da zna da će uspjeti. Najvažnije je prvo imati zdravlje, pa poslije zdravlja škola, tek onda ko šta odluči aktivnosti. Mada ja volim i karate i ples, sve mi to nekako ide zato jer ga volim, zato jer volim to što radim. Naravno, važno je da najvažnije od svih ovih aktivnosti, najvažnije je biti odličan učenik. Tako je. Što ja jesam, ja imam sestra i onda smo odlučili da zašto ne bismo probali nešto drugo, da se malo organiziramo više, zato jer volimo i imamo dosta vremena. Super. Ok, je li puštamo mlade dame da malo odmaraju ili sada slušamo još jednu pjesmu? Dame da odmaraju. Šta mislite? Odnosno, evo da vama Nek se pružim. malo odmore, pa ćemo jedan Nek se odmorite, ok. Idemo mi pogledati kakva je situacija u našem gradu. Ne vjerujem da je... I u današnjem izdanju emisije Dobre vibracije osjeti se taj duh Španije. Nedavno su nam u studiju bili članovi grupe Los Flores de Andaluzija. Mnogo su vam se svidjeli, čak na našem portalu možete i pogledati snimak, legendarni snimak njihovog izvođenja pjesme Jazz Ba. A u sklopu njihove sarajevske turneje bila je zabilježena i naša Iman Pašić. Ona je nastupala u Domu mladih sa njima, nastupala je i juče u Kinemas klubu gdje je bilo zaista fenomenalno. A Iman će nastupati i u Dobrim vibracijama. Ole Iman, izvoli.
Gledate emisiju Dobre vibracije. Ven y quédate conmigo, dame el corazón. Vida mía, estoy muriendo lento en mi prisión. Anda, dime lo que sientes, quítate el pudor y deja de sufrir. Escapa con mi amor. Después te llevaré hasta donde quieras, sin temor y sin fronteras, hasta donde sale el sol. Contigo soy capaz de lo que sea, no me importa lo que venga, porque ya sé a dónde voy. Soy tu gitano, tu peregrino, la única llave de tu destino, el que te cuida más que a su vida. Soy tu ladrón. Soy tu gitana, tu compañera, la que te sigue, la que te espera. Voy a quererte aunque me saquen el corazón. Y aunque nos cueste la vida, y aunque duela lo que duela, esta guerra la ha ganado nuestro amor. esta guerra la ha ganado nuestro amor. Yo nací para tus ojos, para nadie más. Siempre voy a estar en tu camino. Alma de mi alma, corazón de tempestad, dime por dónde ir. Después te llevaré hasta donde quiero, sin temor y sin fronteras, hasta donde sale el sol. Contigo soy capaz de lo que sea, no me importa lo que venga, porque ya sé a dónde voy. Soy tu gitano, tu peregrino, la única llave de tu destino, el que te cuida más que a su vida. Soy tu ladrón. Soy tu gitana, tu compañera, la que te sigue, la que te espera. Voy a quererte aunque me saquen el corazón. Aunque nos cueste la vida, Y aunque duela lo que duela, esta guerra la ha ganado nuestro amor. y aunque nos cueste la vida, Y aunque duela lo que duela, esta guerra la ha ganado nuestro amor. Nuestro amor. nuestro amor. Bila je ovo, dragi gledatelji, naša Iman Pašić. Koreografiju za ovu numeru sama je napravila, haljinu preljepu Saši Lajo je mama. Njenim temperamentom, žarom bili su oduševljeni i gosti iz Španije. Stoga su je 2 put pozvali da bude njihova gošća na koncertima. Kako je sve to izgledalo, saznaćemo nešto kasnije. Prije toga, Alma? A prije toga idemo do poruka ljudi koji žele da svoje proizvode plasiraju i promovišu putem programa Televizije Sarajevo, a nakon toga i preko vijesti. Evo nas ponovo u studiju Dobrih vibracija, dragi gledatelji, sa nama u društvu multitalentovane Iskra i Iman Pašić. Vidjeli smo flamenko ples, vidjeli smo onako duet, a sada ćemo da vidimo jednu sportski opasnu Iman Pašić. Jel' tako? Multitalentovane, kao što sam rekla na početku. Pa da krenemo odmah da vidimo o čemu se radi, pa ćemo se vratiti razgovor. Dobro, može. Eto, Mijan, da, ja ću ti pričuvati mikrofon. Muzika. Our work is never over.
Ne, sad dostojanstveno iskulira, jel? Ma da, ono, kao to je bilo totalno normalo. Da. Šta smo ovo gledali, draga Iman? Pa gledali smo dvije kate, to su Hejan Šodan i Hejan Idan. Hejan Šodan i Hejan Jodan. Obje idete već jako dugo na karate, pa da nam kažete u koju školu idete, kako ste se odlučili za karate. Čudan spoj, manekenstvo, moda, ples, pjesma, flamenko, karate. Pa karate smo izabrali zato da se znamo braniti. Puno je sad pljački i ostali stvari. Pa da jednostavno se znamo odbraniti. Idemo u karate klub Samuraj. Kao što sam već spominala na početku, još jednom ću da pozdravim svoj cijeli klub i trenera Iska Skenderovića. Karate je inače borilačka vještina sa zamišljenim protivnikom. Sa zamišljenim protivnikom. Često se i mi borimo. Sve o isprašače. Ali ti imaš zeleni pojas, kajš. Zeleni pojas. Koji ti imaš pojas? Ja isto imam zeleni pojas. A i ti imaš zeleni pojas. Dobro, koliko vam još treba boja do crnog? 3 pojasa. 3 pojasa? Još 3. Koje boje? Plavi i smeđi. To je to. Koji je prvi pojas koji se dobije? Bijeli pojas. Kasnije se polaže za žuti, pa za oranž, odnosno na oranžasti, onda za zeleni. Nemamo ni ovaj bijeli. Dobro. Djevojčice, hvala vam puno što ste došle u emisiju Dobre vibracije. Mislim da smo oplemenili ovu emisiju sa ovim mladim damama i pokazali da zaista se može čak i o ovako ranoj životnoj dobi biti svestran. I znati šta se hoće. I znati šta se hoće, to je tačno. Super ste bile. Još ćemo reći da sve kostime za nastupe ove dvije djevojčice šije isključivo njihova mama, a koreografije same spremaju. Sve samo ono što se flamenko vidjela, to je sve sama Iman spremila, niko je nije učio, ona je to gledala, je li tako? A tako je, preko emisija, preko španskih kanala, preko emisija, preko televizije. Kada sam prvi put vidjela, onda sam istraživala malo na internetu, na YouTube, pa sam vidjela isto grupu Los Flores de Andaluzija. Ta grupa mi se od početka odmah svidjela, divno plešu. Još mnogo španskih grupa postoji koje plešu flamenko i svi zaista odlično plešu i stvarno se divim i vjerujem da ću ja jednog dana biti... Nadamo se da hoćeš. Hvala još jednom, a mi idemo do naše, kako mi to kažemo? Mi imamo nekoliko scena. Ovo nam je istureno odjeljenje, jeste. Nekako nismo rekli da mogu naši gledatelji biti aktivni sudionici emisije Dobre vibracije. Tako što Približili smo se kraju ovog izdanja emisije Dobre vibracije. Još smo ostavili jedan lijepi prizor naše gošće Iman Pašić. Vidite, to je Iman, izvoli, kao manekenka prošetaj nam ovdje. A mi ćemo za tobom. A mi ćemo za tobom išetati iz kadra. Stani da se okrene, da vidimo i na leđima ovaj lijepi modni detalj. Vidiš? Hvala Iman puno. Dakle, gledali ste emisiju Dobre vibracije. Budite se nama i sutra. Iz ovog studija će vas pozdraviti kolegica Vanja i kolega Ajdin. U svakom slučaju, pišite nam na dobrevibracije@tvsa.ba ili nam se jednostavno javiti na Facebooku. Zovemo se Dobre vibracije. Hvala još jednom što ste bili danas uz nas. Prijatno. Sada vam bacite ovaj vidr. Jeste, da ga uhvati nakon. Eto ga, super.